Ki nogalam joka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association harangkat ki kenhun driver na Jande Hills nang ta na ribhoy kala yang scam ban persya ya kejingmu ban pendaj ya ka GPS haki kali kamai. Kane ke kenhun ne kesengi kala kendu ya commissioner katana transport ban penpau kejing bamihap ya kejing temu ban pendaj GPS haki kali kamai. Laki de ki taksi ne ki bus ki ba kamai tang hajan. Habai keren kenong tau kubor hadin bagelai kendu ya commissioner ku presiden ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ba Wandan Bokjarwa kula itu ba kenhon ka budin habai dei ber skim tracking device ka bala betha da ka ministry jok sarkar India ba barok ki kali kidai ban pendai na kaleng ka kenhon kala penpau ba ya kane kamat kil de keren menswa bat ki kali ki ba kamai tang hajan lajno ki wei pat ki kali kila dawa ban pelaj no. Ulai turu baki ajing mut bakin sedang swa nagi kali sorkar nang tani ki kali basimuai dak sorkar ki school bus ki university bus hanrei ka bas ngolongo kalong bahakini ki khendiat sngi kadon ki jingu jor na ki babun ki district ban pentamai ki kot bakimla namar giong baki dei ban pendak swa ya GPS. Kabala penkendit ya ka kenhun bat wan ban panjing syai menca kasngi na katna transport. Wan kajongi menta sngi hangni baru na sekretariat ni terterni budin habide bakali ka scheme jong kani ka tracking device na pa palo tha daga ministry mo government of India habide bagi pro kali bagi pendak yo tracking device te naklang jongi hi ni base ni lane ni stick ya ka wei ka phang ka bangi la ya kran meeting menswa long ba naklang jongi hi ni om ba ya ki kali ba kamai locally so ma bazar bus ki local taxi kilo ki ba kamai local ke kalong lain no kiwi ngingim tem mo ni om ba exam no so bat ni ada mai jengmut hiru ni om ba lakono kono ba dei ban ni kwa ban i to device hadu kono rekam yo se ulong bolong HSRP kram sikir ko hagin bobun ki benta mo tingi om ba sedang suana ki kali government kabar kalong naki undertaking government bar kabalai nam ta school bus di mo di university bus te ka government lu kalau accept ya kata inde ke sekolah lu apa menta kalong balai kata ba ni se pilot hangni nadu na jantia na boy keleng district dong ka bri new club ba men si thok ding kaladon ka jing ujor na ki gopun ki district yang ba kili ni kot kimla yang ba hapendak soya ki yang new device te ni so kendit kanya ni de so kendit ni wan kendo ni wan sem clarify menta ni ba ni ang ba no ka jingi kran ko meeting kalong kumai barka ba ki implement da kalong kumai ti ang ba kalap tha na kalian kan government of India nama bangi ni ko megania hi ni habe hapo ka government of India ya habide ba punya transport punya ki bro tende ngabde ngom ba persya ba la kuno ba nak liang ka office badan brom jofi lem ka jing thok sa state government ba state government kan le ai na ka banta ka jongi namar ba ka kayok kokot ka jong ki try jala ka jongi hang ne ka ye pher ba ki jala namar ngi hang ne hadu ka banta hi ni patlong metro city kata ka city kanong ba ka ba arso kunta ka ni hab ya kamai kamdon ni kalong bakit brew ki late sinne step damir ki once in one kalong mag one times go one times come padbaro te ka ya pher ke gi te ka jingi kran jungi mentah ni kalong kai ka ba ni ngimpala banang man ya pensai khamba namar ba nakaliang ki office ki head officer hang ni ki ong ba ngin pha so government tama for the time being lani namta si por airport ngin relax wa ya ki ni ki kali lokal bat ni ki bos lokal ki bakamai lokali bakin la be berni ki kop bat ni sepek bat hadian ni oma hadian ru ngingim trek hibe ban pendai ni ru tracking device namar ba ngin pendai ni tracking device haku juga por ni hap recharge su ni tracking device te tangka ingin sepek mental katak jongi watang yu kasiru lolong pa kendai tali kitak ke bangi hap si mo kaba kadang sumi ka tax extra kadang sumi ru pada ka sticker tax kebala tax da kalian ka police department te mentakan tax biang sa company te si kanu tulisu kan kita si bangin hapsil kita kali ka jinga ka bakra ba ini barang ba kamai tajiru mentam nado por lockdown hado por menta ka musong na economic scenario ha
keberi ke jongi hi tempat long kumbelong hakipor mansua kanang ele menta mensong no hapor benang ele ban kieu hitan no kemudian semut hadu kan mentahi ke ba minimum kedai be hapok 10,000 kentah hajar sejrong si 10,000 ya kikelit ya kita kikeliret kan ya kita kelihat ngaso ka kamhe hi kador ka songkat kun ka kali ka kubik jong ka kali mobile kalau berisat mobile te kata kan gowi kalau mentah pinbu ni kita gi berkat marni hang ni ngimpat lay kata city ke ba kipat ba ki yakwa ban yelit set reserve kedai be ke pat ba ki kwa ban yelit da sharing system te mentah pinbu to tracking device mentah kinbu ki button jar khatang habasong ru lani habakta ru yo kong ta itu button mono ban kit ya kawan nanta nuksa mentah pinbu itu kain kadon kali jong perok badu hashtag nanti kadon kam menong ban yarap ban personalem nuksa badu bitri tahun sai bitri rum long teh habukut kora ya jenis dia pramani te naklang jumi ini yang skambet bani persak be ni tracking device mat nginum trek hiru dalile ru te pa persang swa demonstrate swa ye kelir jong di sorka ke ML Jerwan berhak ki ML Jerwan ki diklik kamai te persang swa naki ki company ko hero ki wan kamai spa ame ko salar ni ba kum maklaktif dia ka ni kum maklaktif ya ka ni ko order naru usna marjar apply ba balai pat hadu kat kini kisni pemanta ki di kali ki ba clam device ki dia kum kali ki ba kador hakbarem ki di ba hakador batmai kibran kibri ki bana sutiet ya kali men sisngi men arsngi ndai ta device padan ndai hajing sa ka central government kala dai ban pengor ba kita marka company ki ba wan kamai spa hang ni apa ka jala ka jungi ru lakono ru kadai ban bot nanti ya ka hukum jong ministry makin pendak kembali ke company tata kembali ke kiwi company mah na yajar kata kila pendak lupa te kan lakin banong ban tarsor yo pat ba mentah menong ya ki existing kali ki kali ki rem nalo ki kali mentah kala bot kata kasna menong ban scrap no ka kali mentah ni pendak situ tiar habukut kham songdor tu tiar ban tu kali ru kedem deh kamu te naklang jung tinggi persador ya PI government bat leng bahasa ka ministry bat kumjuru ki hapreng ka jing yakula pani ngiru ngi sebut den ya kata hakini kiski ngi sebut den na ka government lan ki he absar la ale ni amsya ya kata ik mo sarkar on na pada ba long in manta masok nok city kejong pagba lelei nalon nomor pil adon uplit makadon stiker DTO wong bahap ta sa kerteng ta ski phone number ta labon ki security buat balik lu ayo security sa ipa ka security ki jung ite ngilingi kamay man ta ka local taxi ka kamay tang mesong no tang na petrol tang kiyo hayo do kano kilometer hadu kanu dan kam ta security hajing sa pa manong ka security nam ta pa penpiang CCTV se mana ki lenti sengke katagin ki security jung pa ba kani jim pisa ki habukut hi kat balai utra gali dem lai ta ni hini ngiwan be thik kun kitra gali ba kai ka bang nak liang jungi kitra gali driver lu hap kongo ya ta monsong no ba ka definition jong ka sang ru kala pa lu pang ta ma kalong ba ka welfare nak ba ta kinongnya ba di kitra ndai ba long ba ka definition jong ka sang ka jungi basulong be tang ya ki driver dong tang ki driver te kam don jumur hiru bangin ya keranya kata namar ba habukut driver te mentaunya ala samnya sur nilai bukut daga ngi habon kami ngi kitrai kata kada masang ba welfare